السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. nyuma y'ibyo bavandimwe b'Islam bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, tuje mu isomo ryacu ry'uyu munsi, mu isomo rya tajwid, isomo ridufasha kunoza no gutunganya imisomere yacu mu gitabo gitagatifu cya Quran. Isomo rya tajwid ni ingenzi cyane ku Muislamu kubera yuko tugomba gusoma Quran neza nk'uko Allah yatubwiye ngo waratilil Quran tartila. Buri muntu agomba gusoma Quran gake neza nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala yayimanuye. Ubwo rero ni ngombwa kuri buri muntu ko yiga akatunganya igisomo cye muri Quran kugira ngo ejo cyangwa se ejo bundi atazashiduka arimo arasoma amakosa kandi ari ikintu agakwiriye kuba yarakosoye mbere. Isomo ryacu rero ry'uyu munsi ni isomo ritwigisha ku bijyanye n'ibimenyetso dusanga muri Quran, ibimenyetso byo guhagarara. Abenshi mujya mubibona ukibaza uti se ibi bimenyetso byaba bisobanuye iki? Ibi byose rero mubona hano nibyo bimenyetso tugiye kuganiraho, turebe ngo ese ibi ngibi bishatse kuvuga iki. Dore ngibi ibimenyetso byose, hari aho usanga mim, ugasanga jim, tudomo dutatu tugiye dukurikiranye, sad, lam na ya, qaf, lam, ya, lam, alif, mim, sin, hakabona hari alif, ukabona hari ikimenyetso cya mad, ndetse na biriya bibiri biri hasi nibyo tugiye kureba insha Allahu ta'ala. Ikimenyetso cya mbere duheraho ni mim. Iyi mim bisobanuye ngo iki? Alama al-waqf al-lazim. Ni ukuvuga ngo ni ngombwa yuko tuza kugira gute? Guhagarara. Ni ikimenyetso kitwereka yuko dutegetswe kugira gute? Utegetswe guhagarara. Icyo ngicyo kikaba ari ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri ni ahantu uzasanga jim. Ahangaha bisobanuye ngo tufidu jawaz al-waqf. Bisobanuye yuko wemerewe guhagarara, ariko bitabujije yuko nabishatse wagira gute? Wakomeza. No kuvuga ngo ni 50% yuko wemerewe guhagarara, cyangwa se indi 50 ikaba nayo ikwemerera kugira gute? Gukomeza. Nuzajya ubona ahantu hari jim ugiye wibwira uti nshatse nahagarara, nshatse nakomeza. Ikimenyetso cya gatatu gisobanuye ngo iki? No tudomo dutatu ukunda gusanga muri Quran, cyo tufidu jawaz al-waqfu bi ahdi al-mawdi'ain wa laysa fi kilayhima. Wemerewe guhagarara ukaruhuka hamwe muri ahangaha habiri hari utu tudomo. Ushatse wahagarara ku kambere kuri utu tudomo dutatu twa mbere, cyangwa se gahagarara ku twa kabiri. Wa laysa fi kilayhima. Nago byemewe guhagarara kuri twombi. Ngo uhagarare ku kambere, nugera na hari aka kabiri naho ugire gute? Uhagarare. Icyo gihe waba ukoze ikosa. No kuvuga ngo wowe urahagarara hamwe muri aha habiri, uhitamo hamwe. Icya kane uzasanga sad, lam ndetse na ya. Ushaka kubona rero sad, lam ni ya ishatse kuvuga ngo iki? Ngo tufidu bi anna al-waslu awla ma'a jawaz al-waqf. Igusobanura yuko gukomeza nibyo byiza, uretse yuko no kuba wahagarara bigize gute? Byemewe. Ushobora kuza warangiza ugakomeza urimo urasoma, hanyuma ubusomye neza kurushaho utagize ahantu hagarara, cyangwa undi akaza agasoma agahagarara akaruhuka yarangiza agakomeza. Uyu nguyu nawe aba asomye byemewe, uretse ko wasomye bwa mbere wagahita akomeza niwe wasomye neza kurusha uyu wa kabiri, ariko bose basomye bigize gute? Ibyemewe. Ukaza ukabona qaf, lam na ya, aricyo kimenyetso cya gatanu tugiye kureba. Sobanuye ngo tufidu bi anna al-waqf awla ma jawaz al-wasl. Gisobanuye ko guhagarara nibyo biza ku isonga byiza cyane, uretse yuko no gukomeza bigize gute? Byemewe. No kuvuga ngo ngiye ndaje ndasomye, ndangije ngeza hari iki kimenyetso ndahagaze, maze kuruhuka ndakomeje, nsomye neza cyane kurusha uri buze agasoma
yarangiza agahita akomeza adahagaze, nawe asomye neza koko nibyo, ariko ngewe narushijeho nakoze byiza cyane. Ikimenyetso cya gatandatu ni lam na alif, ngo tufidu annahi anil waqf. Iki ngiki cyo kitugaragariza yuko tutemerewe kuruhuka cyangwa se ntabwo wemerewe guhagarara. Iki ngiki tukakivaho. Hari akamimu rero uzasanga muri Qur'ani kameze uku nguku nako, akangaka rero kadusobanurira ngo lidalalati ala wujudi al-iqlab. Iki ngiki cyo kiba kiri kutwigisha yuko ahangaha hari itegeko rya iqlab. Iqlabu bisobanuye guhindura nuni sakina cyangwa se tanwini. Tanwini ni izihe? Fathatain, kasratain na dhammatain. Batubwira yuko rero ahangaha izi ngizi nuni sakina na tanwini byakurikiranye n'inyuguti ya ba, bikurikirana na ba, haba hari itegeko ryitwa iqlab, ari byo guhindura nuni sakina na tanwini ukabinduramo mim, ugahita usoma igihekane cya mba. Hakaza akandi kamenyetso katwigisha, akagasini ko kadusobanurira yuko hari sakta. Hari itegeko rya sakta, ni ugusoma ukaruhukaho, ariko yani nukwitsaho ugahita ukomeza udahumetsemo umwanya aho ngaho, yani uhagarara gato uhita ukomeza. Hari yindi alif dukunda kubona na alif sukuni, yani ibirimo iratwereka yuko inyuguti zifite fatha turi buze kugira gute, turi buze kuzikurura. Hari ahantu henshi uzagenda usanga iyi alif ariyo alif sukun. Hanyuma hakaza iki kimenyetso kindi cya mad, yo isobanuye ngo lidalalati ala luzum al-mad. Ahangaha baba bari kutwereka yuko hari itegeko ry'ubutinde cyangwa se gutinda. Amategeko ya mad tuzagenda tuyareba insha Allah. Tayyib, tukaza ahangaha handi hari ikimenyetso kimeze gutya. Ahangaha lidalalati ala mawdi' as-sujud. Ahangaha baba barimo baratwereka yuko tugeze ahantu ho kubama, turi buze kubama tugasoma iduwa yagenwe. Ahantu rero uzasanga iki kimenyetso n'ubundi hahandi hari rya tegeko ryo kubama, uzasanga bahacishije umurongo aho ngaho. Uzamenye yuko rero ahangaha hari iki, hari itegeko ryo kubama ugasoma ubusabe bwagenwe aho ngaho insha Allah ta'ala. Ikindi kimenyetso tugiye gusorezaho ni iki ngiki. Iki ngiki cyo lidalalati ala bidaya al-ajza wal ahzab. Ahangaha wa ansafiha wa arba'iha. Ahangaha baba bari kutwereka yuko batwereka yuko ijuzu turisoje cyangwa se dutangiye irindi uzakiyasanga. Hanyuma ushobora no kugisanga ahantu hari bakwereka hizb aho irangiriye cyangwa se aho itangiriye iyindi, cyangwa se igice cyayo, cyangwa se kimwe cya kane cyayo. Nibi bimenyetso tugiye kureba, tukagenda tureba ingero insha Allah ta'ala.